Attenzione a Verona. Zidane con Materazzi, Eto'o con Cesar, 4 anni e mezzo dopo. Testata di Eto'o a Cesar, l'ha battuto dopo che Cesar qualche secondo fa aveva rifilato un pugno sul volto di Eto'o. E tutti i giocatori del Chievo sono andati dal secondo assistente di Rocchi, Papi, che però a quanto pare non ha visto nulla. Allora a Berlino, all'Olympia Stadion, il 9 luglio, questo è il pugno che vi dicevo di Cesar, guardate, sinistro, boom, su Eto'o. Dicevo, il 9 luglio del 2006 all'Olympia Stadion di Berlino fu un monitor molto probabilmente a svelare quanto era accaduto. Adesso chissà cosa succederà al Bentegodi. Eto'o va verso Cesar, testata sul petto clamorosa. Ha perso completamente la testa Samuel Eto'o, ma nessuno ha visto niente. Sicuramente sarà un episodio da prova televisiva. Veramente un gesto molto grave per Samuel Eto'o. Fa segno di non aver fatto nulla, ma deve ben sapere che ci sono tante telecamere puntate sul campo da calcio ormai. Di certo non poteva sfuggire quanto accaduto in un pomeriggio fin qui nerissimo, e lo è ancora di più adesso con la testata di Eto'o. Testata di Eto'o a Cesar in pieno stile Zidane Materazzi, 1-0 Chievo. Op de enkel. Het is een domme overtreding. En dan hebben Suarez en Bakal het nog met elkaar aan de stok gebaard. Bakal, ben ik daar gebeten door Suarez? Daar. Ja, hij bijt Bakal gewoon. Ter hoogte van het sleutelbeen. Bizar. Mike Tyson beet ooit het oor van een tegenstander af. En Suarez probeert nu een hap uit het lichaam van Bakal te nemen. Zelden of nooit vertoond op de Nederlandse velden. En dan het eindsignaal van Björn Kuipers. Geen goals bij Ajax PSV. Het gebeurt slechts zelden. Het is een uitslag waar beide ploegen weinig mee opschieten. Maar aan de andere kant ook wel weer iets mee opschieten. Ajax verliest niet. En PSV houdt de voorsprong op 6 punten.